abagore 15 abagisirwa umurundo gumwe bona nibatabanu bo mugenzi Karol Kamanyire washajiciro rutaro rwa NRA kandi umunyano wa President Museveni umutura wa Chikwaya mu district ya Kakumiro. Omukoro gugushyira ubuhenganzi y'ihanga Robert Nabanja ujekire President Museveni kandi nawe ahaireyo miriyooni 189. Tubambira barabari ni wewe. Minister Fred Byabakama n'umukundo wa Gladys Kemirembe bagaitsirwe Vicar General wa Diocese ya Hoima Monsignor Reverend Father Robert Mukisa ujekire Bishop Vincent Kirabo. Sabe mukama tubene ngozi ezamazima n'obuswezi bwaitu bube bwa mazima butaba bwokucenjeka emigogo eri 14 n'ogwe 15 kuyijja okugamba mwene wetu mpuliyage kutenezibwa nanyowe kangende nangwa kirugire kimuha mutima mumanyiti waliwo abantu ababuze nga bajje Kakumiro babuze lwaki bagenze okuno oluguudo nga sirwe luli bamanyi Kakumiro olyo waki owedda naye akyuse lwaki NRM masanyalaze oluguudo kakati ova kuoli akuwa ogenda kuki barumuna ba Ministry 14 abandi bagaitsirwe Monsignor Reverend Father Joseph Birungi omise bandize. Mulibana batwaniwe akuja kubeta abatwaro mu State House kiro tasoboye kubaho abo kubanga kuruga kiguma akugenda mu nsiza ahaireyo kusakira Uganda ajja kubeta iwena ebiro asobora kubeta 19 omwezi guno. Minister Byabakama agizirengu ishebo akazara abana 5 era tukakorana tugambo myaka gyenda nkazara kichoka kititi mayo barabali nkazara kichoka kititi mayo barabali ombaka kwa 9 bona ba Yesu roza twazaka chupa 15 na mukaga omukoro gwe byafaayo gwishyirweho ba minister abanyishengero abanyadini hamwe n'abantu abandi gasha kwa Ambrozi n'wagaba katoto.